Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke. Cindezela-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ke yakhala-ke laphana-ke abantu-ke laphana bethi abantu-ke abangakayijoyini i-MK-ke abavele-ke bayijoyine-ke kusukela-ke manje-ke emva kokuba-ke laphana-ke MK-ke iqophe-ke umlando laphana-ke kwimashi yawo la ebekhona-ke ebekugcwele kuchichima-ke eThekwini laphana-ke abantu-ke be-MK-ke abantu-ke bayababaza bathi i-MK-ke impela engathi-ke ayipheli-ke amandla bekubonakala iy'balo ezibonakale lapha-ke lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke yomlisa-ke laphana-ke nayo bekade esho-ke laphana kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami phela mina into enza nje ngidlala-ke ivizwele wena-ke ngisacela lapha uma sewuzwile le video lena ungene ema-comment section futhi usho umbono wakho ukuthi wena ucabanga kanjani ngalolu daba-ke lolu-ke masicela nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. We madoda ama-MK awapheli moya. Hayiwana lezi iwanyana zangempela wona bakhuluma iwanyana lezi ayipheli moya. Loyibambe ngegiye lodwa loyithe siyaya nizobenza njani labantu madodana, nizobenza njani labantu waphela? Hayi ngeke niyabona ukuthi sekufanele vele nijoyini MK. Sekufanele manje wonke umuntu eze ngapha emkhondweni. Hayi uyagwaza. Sifuna uqala ngokubuyisa iprovince yethu. Sikhiphe labadayisi benkatha. Ngibuyisa iprovince yethu ezandleni ezifanele. Asibaboni kwazi ungena esikhundleni 18%. Hawu nitakiwe. Ngicela kuyadlalwa la. Kubuhlaza itheku namuhla. Kubuhlaza itheku ziyakhala manje. Awu